Kersi di Tempau Gajeng Semua ya baru di Balaiwan dan Yesi Bentang akan digiging istri di rumah dari MDC Burung di Rambak di Balaiwan Hikmat di Longtemi di Dipa di Kun Samlar untuk sengkolang untuk Balaiwan but nakalian kita ngakum Emily yang menompok gidon gajeng Sofia lor lagi pun kalau dia perlu kerja selok kalau ada dari semua bah menghabkan tentang lek penyekendu susu yang di pada yang di Tunipa di Samla kirang bah senang banyak susu yang kerja mud namar bah kerja penkela ya ka reservation policy lene ke bah tungkam tunjam kok jelas jadi kadi kemat kapal slam kerja doa ka don slam kadi nak tentang penkelano nama bang wilayah mesti kemudian dalam asal kuwe sinar hitam putusan kuar dihadin kani kajing kekede kekinya revolution kabulawan nak kebentar semua penkelano ya kani kabah tungkam jam jalan ini ni ai kubule wa argan pasai mo kubula spear kede ya kani nang tani ai kubule ya ka sorka adin ki jingekran ki deliberation ki babun kasokar kala dan bentang bersengat ya dijenge nagalian demi kena nikmat haki por ke belajar buat ajar artwe ajar ar keladan jadi keren yang dua bar koan haka beri berkeni ila ju isim mentah maka ada yang por ban review tangba ban review lan yang bentuk mai kalong haka lenti ke badai bahkan nomor seliang ini bahkan long balance yang baru di indigenous tribe ki badon apa kejelang kuliah kejungi jadi kita tahu agar di kesini hadin bangila yo ban ya beliau jemut bat i patma jong ka nongpok dusi bat jong ka sen ko yo ko ka balang ko ya liyo sibun ki jemut na gumta kuno begini yo ban ai jemut sya ka sorka ini gejing lum jong aku mai meli hari ni kesini kalau na gumta ini yo ban ai jemut sya government haki meeting haki level di bawah kamu penolong mungkin ini bang keren mengawal kembali kepada sudah dari gajing cemu juga nih gajing kenduk punya selok kalau nangin bangin yo yang cemu di depan untuk people into confidence ya kena ke bangi I statement ke bangi keren kalau baik bangi dan berdebat bah jadi bangi tinggal lagi keren benih bah kasur ke banukom ke bangi laya mundur lang kalau bah ban ajin kersan bah baka dari tinggi ki ke pemerintah atau review dia kan reservation policy di kersan ni kan mensuara melaju ikran ni kan dia kersan mentar ni ikran yang mabak waduh atau manifesto yang parti dan bat pengiyang lor tu nang kan dan kan kejing haidin nak tu bat mentar kejing keli kalau mah ong review apa ong penkelai pun kampung jak kumnon penkelai kata kedeka kajing semua juga ni kejing kendu tegala yo kejing mut naki nok sunong ke Balaiwan kila ai lan lagi kejing mut kejing ki nak yang gongang la tegmu ngalah kok ban ngala kendu ya gitu jeng ai jemut kejing ki ke bangit sem bagi ai jemut kejing ki nang ni ini yo benera asli kejing keren ngandang ni segi luwe di dekat apa konsumsi lan ya kem riboy lagi ni sen ni sen ulang bat kinong hikmat jom kadong riboy gitu ni yang lagi temburom si temburom yang senang akui cakap ni apa dia nomor ban mana kesini kita kat rumun kita don syubun kita don alunta kita don hajakat tre kita don di school kita don di senang kita tahu jadi kamram juga menurut mana ban lek seki ban yo itu view jumpi nang ban yo ban ajing mot pat kano ajing mot bro keeping in mind nang taka interest jingmen toy jong ki patba nong senang jong don jong betul dong aku menong hikmat akan cemri boy macam berkom perkat bagi hak perkat ya ke interest jong ka cemri boy di kejung bagi hak perkat di interest jong hasil dia hak perkat di interest jong ka jelang di dorong kino kimat ki bagi sim ini kerang ini hikmat kan David nak tentang jong toy jong bobot di balang karena marketing tentu ya di baru kita semua ban Indonesia ban ai kejung trilang ka sarkar kalau very positif kalau suatu bejangan ya ke expert community dan sini ada notify akan berkenaan ke expert nak yang law nak yang economist nak yang di start sign bandon bentang akan nega expert community akan bala notify dan sini siterik jom jun yo kena sistem kerja mulai banengit scam mana kalian jom nyir binyo kan ajeng mut
cha kene ka komiti nang baki ikin lak ban penmundur ya kene polisi marban sna ya polisi kam de kam tabasuk ban ngisung thu iban kam di khau pakha iban frame ya kene ka polisi ban ngit skam ba kene ka sinjam ngamba jong ne reservation polisi ke bungi dan ngit skam ba kan serve ya ka purpose jong ki community barang sahih abangi ong reservation kamut ban reserve kerpang ka kuata ka baha ka kerpang na ka banta society ki community ki weaker section ki barang sahih nang ba kan serve ka purpose ba ke jingmut jong kene ka kumbala bala partai ada constitution tadi itu ni kata ketika mengenai keren maka meski berni skam bagi aja untuk di benar sih kan lah benar atau mi tu begini keren bagi long kita sisok